Berita pilihan selanjutnya, saudara, jelang Indonesia versus Argentina. Usai tiba di Jakarta, tim Tenggo Argentina menggelar latihan di Gelora Bung Karno. Tak tanggung-tanggung, anak asuh Lionel Scaloni mengikuti latihan selama 3 jam demi menghadapi timnas Indonesia esok hari. Laga bersejarah timnas menantang juara dunia Argentina akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta esok. Tak memandang sebelah mata, tim Argentina melakukan sesi latihan dengan serius. Emiliano Martinez tampak tengah menjaga gawang. Sebelumnya, timnas Indonesia juga melakukan latihan keras demi menghadapi tim Tenggo Argentina. Sintayong meminta anak asuhnya tak gentar melawan Argentina. Skuad Garuda harus tenang, rileks, menikmati permainan lawan Argentina. 오늘 아르헨티나가 중국에서 호주랑 경기하는 것을 할 것이고 그 경기를 보면서 준비할 것이지만 이미 아르헨티나는 세계적으로 탑 팀이기 때문에 우리가 더 보고 준비할 것이 아니라 우리 선수들 스스로 마음가짐을 잘 해야 된다. 계속 선수들한테 부탁하는 것은 긴장하지 말고 불안해하지 말고 좀 스스로 아르헨티나랑 경기하면서 즐기면서 우리가 할 수 있는 부분을 했으면 좋겠다. 좀 편안하게 우리 플레이 했으면 좋겠다는 게 지금까지 선수들한테 주문하고 있다고. Bukan perkara mudah untuk menghadapi tim di peringkat 149 FIFA itu. Dan untuk meningkatkan motivasi skuad Garuda melawan Argentina, Ketua Umum PSSI menyiapkan bonus. Kalau draw dapat bonus. Kalau menang, waduh, bonusnya luar biasa.